In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech you, thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and the cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Inang mapag-ampon, Birhen di salvasyon, Samuya warasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Birhen di salvasyon, buhay pa uswagon, nin mga Bicolnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, nyamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The five glorious mysteries. The first glorious mystery is the resurrection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The second glorious mystery is the Ascension. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The fifth glorious mysteries is the crowning of Mary as Queen of heaven and earth. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, Our Hail, life, our our sweetness, sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn them, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. the Rosary Litany. Approved, Lord, Lord, Have mercy on us. Christ, Have mercy on us. Lord, Have mercy on us. Christ, Hear us. Christ, Graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, the Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Mother of Mercy, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother of Hope, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Solace of migrants, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of the family, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world,
Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech thee, that while meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, that we may both imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Our Lady of Salvation, Pray for us. Our Lady of Salvation, Pray for us. Our Lady of Salvation. Pray for us. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sumangayaon man sana po sa luwas, imbitado tabi ka mo maglaog, magsarabay kitang magselebrar kan Santa Misa. Pwede mag-ilaw duman so, kasi manurliwanag lang maski sa oras sa luwas. Matindog na po. Maugmang mag-awit sa kagurangan, gabo-gabos na uya sa kinabang. Maugmang mag-awit sa kagurangan, madya sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Madya sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing kan Espiritu Santo, an kagurangnan mapas sing indo. Idulot po niya tining Santa Misa bilang pasalamat sa mahal na Diyos sa kadakol na biyaya na sa tuyang inako, gikan sa iyang karahayan, enot tatapos na ang bagyo. Salamat at least sa mga kamidbidta, digdi sa sato, ligtas po kita. Pagdagustaman na ipamibi ang mga tugang tang nawaranin harong, nawaranin mahal sa buhay, mga apektado sa kudngunyan lubog sa baha. Pamibi man niya to ang mga dayman apektado, asin pwedeng makatabang sa mga nawaran na sa sindang pagiging matinao o pasindang bendisyonan nin mahal na Diyos. Tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, maghagad kita ning kapatawadan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin magkuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayroong malugod sa to ang Diyos sa makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, mahera ka, kadurangnan,
Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na makakaman asin din kasagkoran, burabod din kapangyarihan, asin karigonan, tabangi kaming makapaglingkod sa imo nin maugma, tanganing maarugmi si Kristo na si imong aki, sa mong kagurangnan na keba mo, asin in Espiritu Santo na bubuhay, asin nagahade sa rong Diyos sa panahon, na daing kasagkoran. Tahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa luba ko aram na nindo ang grasya na ipinaniwala ni Diyos sa kuya mapadapit sa indo. Sa paagi nin sarong kapahayagan, ipinamidbid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sana sa indo. Kunad mga tataramon ko binabasa nindo, masasabutan nindo ang kararuman na sa kuyang nahiling sa misteryo ni Kristo. Ang misteryong ini ang ngunyan ipinahayag sa tabang kan Espiritu na sa iyang mga banal na apostol asin propeta. Kaitong panahon, day pa ipinamidbid sa kiisay man ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa tagapagmana, mga kabtamanin saro sa ng hawak, asin kaayon sa saro sa ng panuga, dahil ki Kristo Jesus. Sa paagi kan Ebanghelyo, ako ang ginibong ministeryo kan Ebanghelyo, huli sa balaog ni Diyos na itinausa ko sa bagsikan sa iyang kapangyarihan. Ako na pinakasadit sa gabos ng mga banal, tinawan ka ining grasya na irukyaw sa mga pagano, andai matungkad na kayamanan ni Kristo, asin ikapaliwanag sa gabos na tawo, ang misteryo na sa haloy na panahon. Natatago sa Diyos, kaglalang nin gabos na bagay, ta daw, tanganing ang mga prinsipados, asin mga protestades, makasabot ngunyan. Sa tabang kan simbahan na mahiwason ang kadunungan ni Diyos, susog sa plano na puon na daing katapusan, na panahon na isip niya as sinautob ni Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Ini ang dahilan kung ta daw tamakusog ang satong buot na magdulok sa Diyos, diyan ki Kristo, asin huli sa pagtubod sa iya. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag po kan gabos, maugma kamong masakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Maugma kamong magsakdo sa mga burabot nin kaligtasan. Ang Diyos iyo ang sakong paraligtas, maisog ang sakong buot, asin dainin pagkatakot. Ang sakong kusog asin kaisugan, iyo ang kagurangnan. Hulita siya ang nagtubos sako, sa kaugmahan magharo ka mo ning tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Maugma kamong magsakdo sa mga burabot nin kaligtasan. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, irukyaw ang sa iyan ngaran, ipahayag sa mga banwaan ang sa iyang kagibuhan, girumdumon nindo ang sa iyan ngaran mamurawayon. Maugma kamong magsakdo sa burabot nin kamuraway. Umawa nindo ang kagurangnan, ta siya nagibo nin mga ngalasan. Maisihan lugod ini kan bilog na kinaban, magkuraw ka asin mag-awit usyon, huli ta mamuraway sa tao mo ang banal nen Israel.
Maog makamong magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa siyang mga disipulos, aram niyato na kunan kagharong makaisi sa anong oras maabot ang parahapon. Dai matugot na makalaog sa iyang harong. Kaya danay na magandam. Huli ta sa oras na day pinaguhona madatong an aki nin tawo. Si Pedro naghapot, kagurangnan ang parabulang iyan sinabi mo para sa samo o para sa gabos. Si Jesus nagsimbag, sisay sa paghona nindo ang namamahala na maimbod asin namamaan na paniwalaan kan siyang amo na ang mga surgoon tawan ning kakanon sa tamang oras. Palada ng siring na namamahala, kung pag-abot kan amo na abtan na inuutob ang siyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa Indo, itatao sa iyang pamamahala ang gabos ng mga rugaring. Alagad ko ng siring na namamahala mag-isip, nan amo mahaloy, dangan magpuon na magmakuri sa mga surgoon, magkakan, mag-inom, asin magburat, saldaw na dai linalaom asin sa oras na dai pinaguhona maabot ang amo asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. Ang nasabing namamahala na nakakaisi kung ano ang gusto kan siyang amo. Alagad dai ginigibo o dai inaandam susog sa kagustuhan. Hahampakonin makuri alagad anday nakakaisi asin minagibo nin bagay na bakong maninigo, hahampakon nin kadikit. Dakol ang hagadon sa tinawan ni dakol, orog na dakol ang hagadon sa tao, na dakol ang ipinaniwala. Ang marahay na bareta, nin sa tong kaligtasan. Pagomaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na banggi po sa inyong mga tugang. Diyos maray na banggi. Salamat tabi kan sa inyong presensya, asin kagustuhan na magpartisipar sa gawi inin pasasalamat na ginigibot ang ngunyan sa paagi nin Santa Misa. Importante po na magpasalamat sa kagurangnan dahil siya marahayon ang mga biyaya na sa tuyang tinatamasa gikan sa iya. Kaya marapat sa namin san sa tahaw nin mga pagbalo asin pagsakit, perming magpasalamat. Give thanks to the Lord always. Tugon iyan sa sato ni San Pablo. Magpasalamat pirmi sa kagurangnan. Asin ang pinakamarhay na pagpapasalamat, iyo ang Santa Misa, ang Eucharistia. Kaya nga ni sa sarong Domingo, sa bilog na Domingo, tinatawan kita nin oportunidad sarong oras na magsamba sa iya. Kaya importante ang Domingo, ang pagsimba sa aldaw na iyan. Dahil apwera kan obligasyon na dapat ang gibuhon sa mahal na Diyos, iyan utang taman sa sadirita. Pag kita nagpapasalamat, tinatabangan tang sadirita. Dahil ang taong nagpapasalamat, inaandam niyang sadiri niya. Ang taong data taong magpasalamat, bakong andam iyan. Andam para sa in. Sinasabi kan Ebanghelyo, nadangog tangon yan, na kaipuantang magandam dahil data aram kung narin maabot ang kagurangnan. Data maabot, siring sa kagharong kung narin maabot ang parabon, day niya aram. Kaya dapat, pero may siyang marigmat, andam. Kita nga ni, data inasahan na arong kay ni kakusog ang bagyo. Pero,
natatabangan kita kun andam kita. Anharong andam o andam kita na mag-evacuate, aramtan mga dapat ang gibuhon, aramtan mga paghiro. Sa siring day nadadanyaran na buhay kung kita andam. Kaya ang pagpapasalamat sa rong paagi ning pagandam dahil ini nagtatabang sa to na mamidbidan na igwang Diyos na nag-aataman sa sato, nagmamangno sa to. Pero ining Diyos na ini, nagtauman sa to nin mga tabang, nin regalo, nin isip tanganing gamiton. Mga bagay na tinaos sa to, kakayanan na magtaram, tanganing itaram ang totoo. Kamot, tanganing kamot na ini, magtabang. Bitis, tanganing maglakaw sa tamang dalan. Talinga, tanganing maghinanyog. Kan makakatabang, kan marhay, kan katotoohan. Kung kita nagpapasalamat mo sabihin ang sa tuyong pag-iisip, yaon sa pagiling sa kagurang na nagiginigi kanan ng gabos na biyaya. Asin sa pagiling na ini sa Diyos, nahiling tama na siya pala nagpapabulos ng biyaya sa sato, tanganing gamiton ta sa tama. Tanganing gamiton ta sa pag-uswag, bako sa nakan sa diritang buhay, kundi kan komunidad, kan banwaan. Kung nata mga tugang, igwa kitang kuryente ngunyan, dahil sa generator, ngata nagkaigwan yung generator dahil may nagtao, may nagmarhay na buot, na nagtao, nagdonar, ninda ko lang kantidad, tamahal ang generator. Pero kung ata siya nagtao dahil, salamat sa Diyos, haloy na kaming magkamidbid, asin may tiwala siya sa ko. May tiwala siya na an sa iyang itatao, gagamiton sa marhay. Asin iyan dahil haloy naman na panahon na pinatunayan ko sa marhay na pagkakapot kan mga ipinapagkatiwala, na dangog taman sa Ebanghelyo, padago sa nagtatabangan mga tao. Kaya pag marhayan ngaran mo, matiwala sa imong tao, dakol matabang. Asin lugod ang tabang na iyan, bako sa sadiri, kundi para sa ikakarahay kan banwaan kan komunidad. Kaya ang mga pagpakaraot, dapat hinahampang iyan, dahil iyan nakakatabang. Pag kamo nang raraot, pag-una nindo sa sarong tao, pwedeng maraot man kayan, ang komunidad apektado. Nata, tapos tinataong tiwala sa sarong tao na pwedeng makinabang ang dakul pa, dahil na maitatao. Kaya yan mga tugang, importante yan, danay na paggamit kan mga bagay na tinatao sa to ning kagurangnan. Dahil kita, mga katiwala, pinagkakatiwalaan, tiwala. Kung maraot ang tiwala sa sato, gayod, mapuputol man ang mga daluyan nin pagbibiyaya nin Diyos. Asin sa paanong paagi kita magiging maray na katiwala, kung padagos kitang nagmimidbid kan karahayan nin Diyos, asin ibinabalik tas sa iya, danay na pasasalamat. Kaya pirming sa Diyos, magsanto rosaryo, asin urog sa gabos, magsimba. Asin sa Diyos na ini, nakakamidbid kita kan tama, asin ginigibutaan tama, sa kapwa, patinman sa sadiri, sa pag-ataman kan mga tiwala na tinatao sa to ning Diyos, asin kan sa tuyang kapwa. Bilang banwaan ni Diyos, kita magpahayag kan sa tuyang mga pangangipo sa bilog na pagsari kasin pagtitiwala sa iyang karahayan. Sa lambang kagadan kita magsabi, kagurang na ninanyugan sa mong pabibi. Kagurang na hinanyugan sa mong pamibi. Matindog po. Nasa paagi kan pagsabuhay kan pagtubod, ang simbahan maging saksi kan sa imong kabanalan, mamibi kita. Kagurang na hinanyugan sa mong pamibi.
na sa paagi kan ministeryo kan Santo Papa, Obispo asin kapadayan, magkusog ang pagtubod asin paglaom kan katawuhan, mamibi kita. Kagurang naninanyugan sa mong pabibi. Na sa tabang kan mga namamayonin banwaan, maglakop lugod ang paggibonin karahayan sa satuyang komunidad, mamibi kita. Kagurang naninanyugan sa mong pabibi. Na sa pagpatutuon niya to kan satuyang pagtubod, sa arual daw niya tong pagkabuhay, asin sa pag-utob kan sa iyang kabutan, kita makataw sa iyanin kaumawan, mamibi kita. Kagurang naninanyugan sa mong pabibi. Nanyugamaan sa muyang pamibi, urog na para sa mga tugang nyamong nangangaipo, kan tabang nin kinaban, nin huli man sana sa sindang mga pagtios, darakan nag-aging bagyo. Ligtasan sinda siring man sa mga agihan pa kaining bagyo, tawis sinda nin maray na kaisipan, asin bukas na puso, man sa pagmangno sa indang kapwa. Iniinagad niya mo sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Katunninungan, iwinawalat ko. Ansa kong katunninungan, sa saindo itinatao, magdanay kamo sa ko, sa induan kaagman ko. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sindong atang maako malugod kan Diyos amang makakaman. Ako an manlugod nin kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na kagurangnan ako ining samong atang, tawan sa mo ang simong pagkamot asinang kapatawaran, tabangi kaming maglingkod sa imo sa bilog ming buhay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Sinsa sa imong espiritu. Itasan mga puso. Itaas mina sa kagurang. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Naninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Na danay asin minsan saan magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakaman na daing kasagkoran. Siring na ikaan kaglalangkan tao, ikaman ang mabuoto na kagbago, uli ka na aki mong namumutan. Kaya matano sa nang naglilingkod sa imo ang mga linalang mo gabos, tama sa nang nag-oomaw sa imo ang mga tinubos mo gabos, asin sa roan pusong nagrurukyaw sa imo ang sa imong mga santos. Kaya kami man kay bakan gabos na angeles nagseselebrar sa imo sa danay na magayagayang pagpahayag nin pagtubod, nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga ukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitasan. Kagurangnan ika ng gadan banal, borabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espirito, tanganing para sa mo maginhawa kasing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainin sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanyamaning kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinaw sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainin kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pag-ibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, an pagkagadan mo, kagurangan ipinapamaratan niya mo, ang pagkabuhay mo diwat ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagroromdom kan siyang pagkagadan na siyang pagkabuhay liwat, nagdudulot si mo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, ang simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Joel, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan na apostoles sin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya si mo magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway, si musiring man huli sa aki imong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod, kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ng ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa arwal daw, itaom mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot na mimiibig kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan simong pagkaherak magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos sa kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahati sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang mahera ka. Kordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang mahera ka. Kordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan, tawi man kami o kagurangnan, nin katong ninongan. Lord tabi. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpaparakan mga kasalan kan kinaban paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinas akong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Kakurangnan, Yesu Kristo, namutan mo si mong banwaan sa Eucharistia.
sinan buhay. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutanasin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kagurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutanasin ako. Mamibi kita. Kaguragnan huli kining Eucharistia na sa mong inako, tukduy kaming magmaimbod sa imo asin maglakaw sa dalan, pasiring sa buhay na ding kasagkoran, ininagad mi huli ki Kristo, sa mong kaguragnan. Amen. Matukaw tabi, pero sa kapirang paisi. Tabi, tinag-iisip ko, asin pinunatan ng aningon yan, na oral daw, mapaandar po kita kan generator, po alas 3, sagkod alas 6, kaya ining gigibuhon ta, alas 5, ang pagsanto Rosario, babagting na, nin 4:30, alas 5, Santo Rosario, alas 5:30, Misa, alas 6, kaya tapos na yan. So, hanggang dyan sa naan generator tanganing, bako pa man madiklo mo na marayan, sindong pag-uli. Asin igwa ka mo nin 2 oras bago mag alas 5 na mag-charge. So yan po ang sa tuyang gigibuhon. Para mientras na mayo pakitang kuryente, baad haloy-haloy ini makabalik na kuryente, nahiling ko, dakol na mga poste ang nagturumba. Sana mapadalian pagpabalikan kuryente. Pero para mientras na mayo pakitang kuryente, arog kayan gigibuhon ta. Apuer, kay puwantang mag-celebrate ng Santa Misa. Ang pag-celebrate ng Santa Misa man, ural daw na apuer kan sa aga na schedule paghapon, iyo dahil ang generator tinaoy ni sa to tanganing igwa kitang kuryente pag nagmimisa. Kaya marayman na magmisa kita pag nakaandar ang generator. Kaya mamisa kita 5:30 nin hapon, pagkatapos ang alas 5 nin hapon na misa. So yan po ang sa tuwing gigibon. Libre po yan na pag-charge. Magdarasa na po nin extension wire. Basta magpaaram kay Kuya Guy kung ma-charge. Tangaling ituro kung saan na dapat ang pwedeng saksakan. Asin man, gamiton sa marhay ang baterya. Taaram ta pag-arog kayo ni, limitado ang supply. Okay, puhan, nahiling tang mahalaga iyan. Kaya puhan na pahalagahan day pagsayangon sa mga aki din na mo nakamog para games. So, piliun siya ng paggagamitan kan battery. Iyo po. Makaka-charge kita kung may nag-under ang generator, ma-under ang generator kung igwa iyan gasolina. So, nagagastos kita dyan. Kaya, gamiton ta sa marhay ang biyaya ng Diyos. So, sagkod na, mayong kuryente, asin sagkod na kaya ta mag-supply nin, pang-generator, gasolina, gigibon tayo dahil kay puhan nindo. Asin, paagi inin paghiras,
kan biyaya ning Dios na tinaw sa tuyang komunidad. So yan man siya na muna ang mga paisitabi. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasingdo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo ning Diyos na makakama na nama asinanaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalaning kinapan, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungunyan. Harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungunyan.